Luar ka Batesi TV, ka undi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Hadirin kejinya kendu yu Chief Executive Member Jong Khasi Hills Autonomous District Council. Banyak keren halor ki mat ki biadai hak ilaka Maulang bat hima sora. Kaseng Henyu Trap National Youth Front South East Sora Circle lengba nong aiktin jongka ubanjab khongwir. Kala pentip ba kejinya keren kalalong hak babun ki mat. Baken thup nandu kejingwan rung kertep ki mender hak thany pentha umdan ne kathany ichamati. Bat kum juru hak thany majai. Hak ba ki weipat ki judgment reu ki yo ru ya ka pata khandau. Bat ki yo ru ban bat kum ki nongsen sarsnong lane kita ki gau bura. Uni nong yalam ka HNYF ulaya thu bakila yo jubab na ka district council baka ilaka Maulang kadang lum jingkhen lane ka census ya ka jingdan beriu lane ka jingbun pa jongki weipat ki judgment reu ki basyong basa akathany ichamati. Nang ta kli keren ru halor ka jingdon kam ban penkla kerteng no syaka kerteng khasi yaki bubun teli kisnong ki badon haka kerteng nongwei haka baka nekaseng kali thu bakla dep ban IT da ka signboard syaka ilaka Maulang bakan penyeng haman lagi snong batla da ka ilaka Maulang kam simkhia kila ong bakin lej ban si hino dalade. Nakalian kaseng ni kwa pensyai syapi ki paiba kamtam akabe dei pat ki paiba no shnong joka himasora bat le lipai ba no shnong joka ilaka Maulang hakaba ni lakuan ka klai terik ubenai banikong araja penriu abang ilawan ban kecing pensyai na UCM hakaba dei bat ka orda kaba nakalian joka isi kebatema kalapa sya ka kini ki arima ka hima sora hakabayade bat ka majai area bat ka ilaka Maulang hakabayade bat ka pentha umdan isyamati area te hakabayade bat kani kapang haba ni lawan ban kendu ya UCM bat ba ni layakren syapang kini ki mat kiba ni la bu hakamat jongka district council hakabayade bat pratli kimat te nakaleng jungi hakabang nilaya keren menin nilaya keren menakhalai terik upanai beningkong arajak nriu nilaya keren sapangka influx bat kata kajimbuhan sinong joki wepat kijai kenriu hakiti ar jaka ka majai bat ka isyamati patham dan isyamati area bat kabang ya keren ru sapang ki dulir ki pata kiba nakaleng kaseng nila kentu ya kini ki arima ban ya ka district council bakin simkia ba kidai ban council no ya kini ki jaka katkum kalan transfer a sejak kendai spa hanya buah de kajing pensyai ka ba ngiyo na UCM kalong be ba nakaliang jongka hima Maulang kidang panpor hakaban penbet ya kini ki pratli kimat hakabayade bat ka census pandum jikhen ya ki wepat ki jadri badan na ki jaka bat hakabayade bat kini ki dulir ki pata bat du hakabayade bat kini ki cintung nongkit kam da ki wepat ki jadri hakiti ki chnong padam dan area syamati da ki wepat ki jadri ke ba kumi kaseng ngilale ban jurep hakitu ki jaka bat bangilasyam ba ladang ilet ban keli hai ke yung jong badipet ya kadi kesnong kila kadeu bat abang ngilale ban ya kendu isyam bagi pat ki we ki jai benriu bat abang ngila keli ki pipat kumu hakani kesnong kila kam bagi pat ki kumki kabora kabamut ki ki headman ni kiran pasno tenre ke abang ngile pat ban pansin pensai na kini ki arima hakipor ki baladep ban nakalian joki ki ongwei pangitung ya ki kum kita ki insyar ki ban pe ya kadu ka jaka di nakalian jungi rungi kedu ya ka ki CDC ba halor kani ka oda ka bala pelai ka bangilaya railang hi bat kini ki arima kini kli nosasno ki bayar lang ketu seni bat kunjung ya kini ki arima bakin hapan simkia ya kini ki benta bat kamtam le ka bayade bat ka kandau ka siap ka bangila kerja ba ka rikasi jungi kadon ya kita ki penghihapan bat ya kata ka kung ka liti kedustur ka sensya ka kada
bat ka khandau ka siap kini kita ki pokongsan dia beladang ipai le boy de bo khandau ka siap ka juba ka bangiyo kalong na kathai na ka himas ora ka boy de bat ka bajai area ka juba ka bangiyo nau si am wong bakat kum ka jung pensai jong isketri jong ka himas ora ka de ba kidon buat di pelawan ban Hanover no ya kita kidulir bat kidon ru ki badang pene ban Hanover ya kita kidulir Ahmad jong ka hima ti na kata-kata ngisngau ba ngidap da kajing sokya ka bangila ban peni example ang ni kini kidulir ki badai ki ba kini kicak dulir ki badai ki ba hanti apo majak ki bala ai hakipor ki ba ladep mensua ti kata-kata yakini kidulir tiba ngilai keren kata kajuba kabangilayo na usiam bat na usketri jongka hima kabaulang apeti siap siam dia kabayade bat kini kidulir sama hangi kapan keren pan banjur kabayade bat ki jaka diputar ka kendai siap kaba mingkwa kini kendai siap puncak ni kejulno nani dia kabayade kini kidulir kibayade siapang jongka Imam Molong. Di nakaliang tu kini ni tempat semelayo abade pakai Imam Molong ni sempat layo ia kanu ke juba pat nakaliang kesen habang hilaput dia ru ngiru hadu mata ngidang ap ba ngio ia ke juba naka hima bat naka KCDC ba kanu teli ki dulir kilawan ban Hanover Ahmad ke hima na Ahmad ke diskonsel ia kan ni pala penyo ia ke jikai popura Namar na kaliang jong usiam bulapan syah hakapayade bakini ki arima kaba yade bak kai imam majai bak kai bak sinong majai kabanga kabaha apo kai masora ba kene kakam kadang sa pending kadau kade ba menta kidang don ka jingya penbai kumno banyo ya usiam upapura jongka hima sora na kata kadau ondalayo ya usiam bapura jongka hima sora na kalian muslim ulan ba ansa shipkia yakini kimat kiba kadisikusil hi kalapa yakini orda hak artarik usap tempat araja usan yakini ki arima bat ponle ba hapshim hi dak senjam ba khamtinge bat bakini ki baro kin sa ngi bashitin kasi kesapoi syakathom kaba ngi kum kaseng nila yai budien na kipor chakipor te kende in phaibe shakai mamulong pat kejupa kolong ka okay ilaka mulong kejupa ka bang yo kolong beba siam usapa no yang ka specific order hakabaya te pat ka ilaka mulong nama ka hadi mentahi dangbat uju iusoda balabat mentala bunteli isnan bat khamtam le hakabaya te pat kani ka ba kamat ka ba nyo nama kenampan mi ki jing shisha kani kamat ka banyau ka badan kam ya kini ki arima kata ka ba usiam usaha specific order habaya te kani kamat ka banyau syakini ki arima kata kamut ban pelong ya ka dorba hima ka ba shisin sisne ba kini ki arima kamut ba kimde ban penken ya kani kamat ka banyau ya ka ba ka laai order daka district council mendapat impai syah kabayade bat kini ki jaka kisnong hati ki jaka kamajai bat ka undang hakaba kidon ki katutli kan katukan itli kisnong ya kiba kila jukot ada ka keteng dekat keteng mangwei kabomdei daka keteng kasih ya kaniru ila panjul ya CM ba unsim no ya kasenjam kaba kam kerki na kabundakani pat ya kaniru nilapan juba na UCM yung bakisnong kidang le research na kabantane kumbang ilay juba ina po soda but nila but nakaliang kasengru nilai peni katkum ka ordari ka ba la batasya yang ni ba badepan penkela yakini ki keteng senang badai lagi keteng nongwei syaka keteng kasih katkum ka nika KHD administration of ilaka A sejak nespa kendai puwei asamen kani kabang nilai keren kampung san kadai kani kalau kawai ke kampung san kabang isngo banong bakung kosen
ba lada yang kijaka hakini kijaka kasi kijongi baladai kini kisno la je kerteng daka jingwan jong kini kiwe par kijai penril bagilai je kerteng no se kerteng kibadai daka ketin ke joki di kani ru badai ke bakta i ya ka kenda ko siap kadai ke bakta i ya ka himasima beri bakta i ya ke ilaka ke bakta i ka sencar kada tinna kata kada makle kaseng ina pani kan usa pan milale ru pan IT pelai lembaga media pengilalit pan IT yang signboard sya u soda jom ka ilaka molong ti hak BT berkemajai ti kata ka problem ni ke bangi belapatai ne pagadang dan hak cinge pendai pan yo sim bawa pura ti kejubapan na soda ti ngiladap keren ru di social media pan menakini por ki baladap pan mentar ngin ban sa sisir pan pengin kedu ru yo soda sa sisir lembaga jupi ki media pa kani ka kubur ka bangi pa sya u pa ka e ka baularai ka e ka baulaklei na ka sintur ke jongu ba uhapan pendep ya kani ka kamram rengkat ka jing pendip syangi ka sen kata ka kubur ka bangi pa sya u ba kani ka kubur ka ba uhapan ong yo soda balada simkia ya kani ka benta ka sen ka sawani pan simtino i itu signboard bat makan sadisi no dalam tiga jong kata ka bangi la nyihapan ship ya karai nakal yang jungi jongkasen di kendit kentang ewai kembangin ciu keren ban kentu ya kipai ba kum kipai ba jong kini ki arima khamtam nyiapkan banjo nomor kani ka order keren ya kini ki arima kani ka order lapas ya kini ki arima ba ni kum kipai ba ngide ba sautu ya kata ka sencar ka kada bangi di pasutu ya keriti kedustur di pasutu ya keriti ketelit kaba ngiha bangkin kerpang ya kini bat kamtam ni akaba ya dei bak khande siap bahkan sep kata khande siap ijungi kumbang keren nagi po ba ka ilaka hima lada ka khande siap kamdon kamla banon kala kamla banlong kata ka hima kamla banlong kita isno kita kimla banlong kita ki ilaka lada ki khande siap kamdon rengkat baki kamdon kata ka khande siap haki ni ki ima ne haki ni ki ilaka di apa yang kerja bat kani kamat ka bahnyo kum ka bang kawe ka ba kubor ka ba ni na kalian kaseng in asyik pai ba bagi deban deban ni deban ship ya kasenjam ka ba kini kesenjam ki ba bat lada kini ki hima kim pelong ya kini kada ba hima ka ba sisin sisnem tin ni kaseng rungin dan kalian lada ngiyo ya kejitip bagi ni ki hima kim belum ya kan ni kada ba hima ka ba sisin sisnem lada pi ki pai ba pi trenkat ba pi teli pelong kawe naman na kada ba hima ka bala pelong sisin sisnem kata hi kan mi ya ki jing shisha ki jing trekam joki eksekutif dorbar hima ni eksekutif dorbar ilaka lada ngingyo pensong ka dorbar hi kipai ba kiyo pensong ka ni ka dorbar hima kiyo ban kelipan perteu ya ki jinglong ki jingman hagisno kita ni hati ki hima ki ilaka ki pejuba borokan mi lada ki sorda lani ki no susah ki usiem lani kli no susah snong ki pelong ya ka ni ka dorbar hima ka ba sisne